Divan je osjećaj. Mnogi učesnici kasnije nastave sa radom kući, tako da sam i ja ponosna na njih puno. Polaznici će moći da nauče i da se opredele da li žele da rade na horizontalnim razbojima, gde se rade uglavnom tkanine koje su primenjene odevnog karaktera. Mogu biti i mebel štofovi i za enterijer i eksterijer neki materijali, ili se mogu opredeliti za rad na ramovima na kojima se rade baš ćilimi, ili da izvode radove tapiserije. Na početku oni uče najosnovnije prepletaje. Na kraju planiramo da svaki korisnik škole odradi jedan ozbiljniji rad, pa kad se nakupi radova pravit ćemo naravno izložbu.